Paris. Yilesikhangisi esisuse wonke lo msindo ngokwalesikhangisi ngumndeni wakwaMabhena ongazigqoki zamfonyo ukuzivikela kulolu bhubhane oluhlasela umhlaba jikelele. Lesigodlo sakwaMabhena sithi akusijabulisi neze konke lokhu kanti futhi akuyona into yokuqala ukwenzeka lena yokuthi isindebele kanye nesibongo sabo sidelelwe. Nenye into embi ivezwa ngesibongo samandebele isibongo njenganje isibongo esithindekako sibongo sakwaMabhena ebegoda abesithomi into le yakhe yenzeka mahlayeni unyaka odlulileko logadungeleka ukuthi kuthiwa uMabhena uya disappoint nawo abanye namasotsha nakachinga le nawuchinga le ayithomi kwenzeka mhatsha mase ayibona ukuthi iyathuwele la sithi sizoyikhalima ingenzeki ekuyiyo ekulukhulu ukuthi ibizo lamaBhena akusibizo nje lingaphathwa nje noma kanjani budlapha mara baliphathe ngendlela ehle ngoba igama lofana isibongo sobukhosi kanti bavumelana ngazwilinye ukuthi amandebele abukelwa phansi bathi leyo nto kufanele iphele bathi abantu kufanele bahlukanise phakathi kwehlaya nendelelo. We want media houses to differentiate between ukujwayelana nokujwayelana kabi. I-SABC ithi lesikhangisa kusone sayo kuyabhesa Solidarity Fund. Lesikhwama sithe sizobheka isikhalo sesizwe sakwaMabhena ngomsombuluko. I-SABC ibe isibuza ubukhosi ukuthi kungani bungaqalanga eBCCSA lapho kukhonondwa khona ngezokusakaza. Base buphendula ngelithi uyayazi imidanti elandelwayo nokuthi kufanele iguqule indlela eyenza ngayo iSABC njengoba kungumsakazi lomphakathi futhi kuyiyo okufuza ukuthi imele isizwe ibhekisise into ngaphambi kokuyisakazela isizwe.